whaatalo whātu talafola Radio Samoa i le nei fo i tae au si mai al whaafonga o tala a mata o le nei vai aso. O lea wa maua le toa file mui le to ese wai kiri o wai kato. La talata i le tu lai tasi le wauli ana nafi na whaato a malili ai le to asfuru ma le ono o pango tā sai lungo le tau walunga le to ese e wha vai vai i le ato ai o le ono aso ti te e. Lua pōta alwai ai le i o ana nafi na whaatitele ai le susunu ina ma whaaleanga mea to tino le to ese e i lato nei. Ma o leo mai i lalo ana nafi, o le mai a leo ni whiuta na inga ma le tasi ta ita i o le pātia Maori, rawiri Waititi. Sauno Waititi tala le tiu New Zealand, wa le lava va, ma ua langona le fia aio i lato na te. Mana wha amonia le min stau fale pui pui Calvin Davis, o le ana wha ato atu uatu i ai vai inu ma mea ai ina ua ngai mai i lalo ana nafi, ta li ai le au ina atu i le isi to ese. Ma ue talafou o nisi o le nei to asfulu ma leono, o e sa ti poti mai au sitalia, ma o le to atelio i lato o sui o kengia le mongrels ma le common gerals. O le whaaleanga ina nei pango tau le to ese waikiri o whaia lea, ona o le lefia fia i le leona va ai o i lato, pei ona yaile ena o le vaitau mafa o lo o tau mafaina. Ai i se tali mai le pulesili o le to ese Jeremy Lightfoot, tala ala News Hub, tele lava au wala whaaleo mai ai, ai le o le wha wala mai i o so whainga i ono lamati ai le soifua o le to atele. Se fulu iwa cases wha o popo i tutono New Zealand, o le aso na nafi na sa waili o lua report o le nei tausanga luafe luas futasi, ma e se fulu ma le iwa cases ua wha amaonia siake o le COVID wha amawina a o wha anofo i sea. Mai leo whai numera wha amawina i tutono le tolu aso wha ai ua na nafi. E ono cases o lo maua mai ai Malaysiama fo o le COVID mai le United Kingdom le B tasi fitu. O nei cases e ono, o i lātou na whai malanga mai le UK, ma Amerika i saute, tau nu mai le vao le aso sfultolo te sema ma le aso le kirisimasi. O le COVID faule nei ma le UK e whaape e vave tele lo na pepesi, ma o le tuu whaata single active cases i te tono New Zealand i le taimi nei, o lea ua fitu se fulu ma le lua. O le amo o mia wha maoningo siaki e negative o le COVID mo pasese mai le United Kingdom ma Amerika, ai ele i feo sofi lunga le vaalele. O le aso nafi na wha lawilo mai ai le malo lea wha upoponga fau, ma e te tau o na i totono le fitus furuma le lua i tula, ele i whai malanga e se mai. Sau no fo le min style COVID a o wha lawilo ai lea swinga fo wana nafi, o lo o whai fo inga alue ngai wha lau te le atu le nei wha upoponga, e isi malanga o umi e anga e mai i New Zealand. O le vai asa tālu ai lea whailo mai ei foi le whaupopo le isi sia ki le COVID mo i lātou e malanga mai i atu nuu nei, ua pepesi e le siama fau o le COVID. Sau no fo e le minsta, e le o ngalo i le malo o le whai o le nei sia ki le COVID a ele i tu ua atu nuu o lo sasao e le siama fau o le COVID. O se isi lea avenga i pase se whai malanga mai, peitai, o se whai unga e mo le sanga wha amausali o lo o malu New Zealand mai so se tu ainga COVID wa salalau. E se mai pase se malanga i wa ngalu lo fo ele malo makama paniva alele o wale wha lau tele ino le nei wha upoponga. E alo i le nei swinga a matatu le aso wharaila vai aso i luma se fulu limo Januari lua se fulu lua tasi. O leo wa tau fia leo se tinana ia wha ataina le lau malo si leo i roto ruana po. O leo wa mo liai wha apeana ia wha asili mai leo, sola le ta avale leo, muli ai la vea. Na toe loka mai ai lava le taimina la vea le ta avale leo, ma e wha aftai ai le isa isi nā whainai, ma o tau fia nei fo i male lau malo si na ia wha o ngaina. Ua whailoe leo le ingoa le tamaititi ono tausanga lena maliwa o whamanatu le tausanga fou. O mai katuala mai Wellingtone, lewa umalona soifua ina ua fetu aita avale lua i lunga le State Highway tasi, e hikurangi i le Northland. Tu o lima isi na whaamanu alia, ma u whailoe leo lo whaieso isu enga i le nei whaalavalavi tau te avale. Tala muli muli tai au, ua whautuaina i lātou o fuafuanga i Otago i le Southland, mō tā whaongaina i a mata alia, ma siaki mua le saunga le mua awala te tele. O se whautuanga o sauwai le tele o State Highways na tāpuni ana nafi whaapea palapala e solo o no alma mafo ti munga mafo ai malolonga. Tā ua fo e Matt Alley o le Emergency Management i Otago, tautua nā whailo lo i lungo awala ai mai se whaamtalanga whaatatawi awala alo wa whaongaina nei. O le awau le nafi le anasa wai report i lunga le One News i le whaatitelo ti munga mamafa lia e mai malolonga whaapea whaititili i Otago ma saute o Canterbury. O Telefonala Radio Samoa mo le nei tai au, manuia le nei aso malolo.